Shubor nakaslem jong nongsan hima. MDC ka Congress na malki nong thamai uba Fantin Joseph Lakadong. Hagas ngi balang ulalet penyaso siya kaseng NPP harangkat kinong Kersyan ki Jong-u. Haba ay jengkren uba Fantin ulaong baka jeng senchada kata ka High Command kade ban kotno. Ula kerpat ban pedang lem ya kinong Kersyan ki Jong-u bat ban ailat yaki bakin tray na kabanta ke election house nam arhajar arpulai. Ula ongru ba usyem ya kita ki jengkren sniu persya u kum ki jengkerku. Namarda dan syuk ki nongkren sniu un session sting yakakam. Kajing pair, kajing penklan yaka political party kabana jela kalong ke hakmat tam mentah. Ladangi jiet biang seki parti kiba ke headquarter kadon syakabar jo ke jela ngaso ngibun kijing yang ngi kinong bikmat. Ladangi kwa kendo ya ki presiden jongi ngaso ke chimjing namani haja lingba bongut tengah sokat pensuk sibon yang ladang join yang ke parti NPP kaba tang sikol ngala banyo pen direct yo presiden jong ke parti pensuk sibon kapensuk ya konstitusi bat kapen bil ya ke confident ru kapensuk ya ke konstitusi namar ngimdon kam ban late ban key flight ban sang nakawai kejela sakawai jela banyak kenduk yaki tengah slow kai ka decision ka bangisim kum ka kunhon kum ka constituency kadai ka decision ka babha na mataw padba jo constituency kajing don kini ke senior politician hakani ka parti ru kelapan klan lupa ya ka parti babat berklan ya ke parti kemana sebar ke jerlah kamdan jumut namar iladon lupa ke national party ya ke jerlah lejok. So it's relevant to make other parties from outside the state to strengthen them. It's irrelevant. So my motive, my vision from now on is to get a strong government, a stable government. And I find that it's the NPP who will be able to give us a stable government. So baga, ada itang ka NPP party, kabalawan ra itak sinsyar, kabateli, kasinsyar, kabaklan, namata kajela kajongi. Tadangi laban penklan, ya kawai ke party, ya kaipat in kuasyu. Balinginya perangnya pat. Balinginya penbol parti hapok kejala balingin penmi penrum kenram tadangi laban penklan tang ya kawai ke parti ngawan nak national party mentaru ngarung sa national party bang ngasu sarong ngasu khlow bang ngarung sa national party bang ngasu sarong ya ke NPP ke bagala ban suthit sa kiwi ki jela ka north east kadai ke bentalang jongi nyimla badong bangin syong tang hapo state la jong ndrei isok low ba kami na ka jela ka jongi kami ka national party na ka jela ka jongi kata nga ay burom ya i honorable CM i bala yalam ya ka party pada pedeng ki jing ki babon nasoba ngidi ben ay ka support i ban pen klan susu nang pen ketiu susu ya kan ke parti kai ka ba ngidon kam ha ka jela ka jongi ngidon kam ya ka stable government ngidon kam ya kata ka government ka baskem bangila banyak kun ki issues ki baper ngamong ba ka NPP kan lalut hendrei ngai ba ka don kata ka mensiem ba ka lelut ki issues ki baper iba ke jela kadon kam ban penbej ngai ba kani sarkar katrei kakhi ban kadon kata ka mensiem ban pendep wadla ka cimpor hendiat ndai ailat ya kani sarkar bakan pendep baik ke isu tem motor ngai kira nak kapor kim klet ka border issue ke bala Islam
ngai kira nakapor sa kapor idon kam kum kini kinong yalam idon kam kum kini kinong yalam kiban bu ya ki isu hakmat ngero pangaso sarong yali bangadon lang menta nadu ani kasi ngandai team member jangki makumno banginya yat dengkat lem baka parti banyatai ya kejelai ngasupwa ban apil ru ya ki parti NPP kepada ya konstitusi kejongi nilai tungku abun election ngai mentang ilawan nang haju kasem kini ki tim jonga kinong kersan jonga ki leaders jonga kilai rai bikin rung lang sa NPP to kudup lang yaki inya tray lang kum kawai ka sem kum kawai ka yeng manang perklain mangidon kam hau ajar ar pulai menyuak sinsar kabaklan kabalai nuat bakabaskem kerpat ya pi bapin pilih lang kajing kang yaki wat lagi dang thamai ai lat ai benta lang yaki bagi nyatre ringkat bagi pej baka ajar pulai menyuak sya kita suka baskem bat kumjuru au ajar ar pusau baka MDC election kan sawan kumboong i Madam Grace kanang krens niu kata nganang yo men siam ban trei ban chakri lasai ladam don chu kinong krens niu ngaso ngin sak ham ken sting ya kalin dia kajongi I take those comments as a blessing. I take those comments as those people who comment bad to others, they are useless. So I take all those comments in a positive way. And I like to appeal to everyone present here. Don't be in a habit to criticize people. Don't kampat tangba kamdei balong kata ka jingit tho bapen mong personally ano akain bakatu kajing komen ki jong kitu ki brio kalong hakapor bakim don ai balle bapli ki haple e kapor dakaba pen tho ni kumtai to kami lai kapor mata ka de kapor ka juk ka bathmai ki brio ki la start ki la nang ki la tip manu yalo banjit iwan hang ni join ya kani ka party tang kawai kijing tumu bangin ra ya ka kop hawaja fulai impwa shu ban bun ki party iban ya khle pen malut ya kasinchar khadal ni du no ya kata ka jing ui bantai ya ka jela ka jongi namar ngila bun kam no kumno ban handle man like ya ka pat ka pra kasinchar